ki Prashnong Pratau kiba yadon bentalang bagi akan dikasih kebagi dia buat penkut ia akan ka Mamruk Football League Raja Afsan tekung presiden juga seng sama Mamruk gayeng yang ada kepor hak bentong ban ayu yublay namar ba kiki barok kiba ngilala ban ya sakhi ya kesong ketau kejungi kiba ngila ban ya stok tilang ban tilang kumki Prashnong di Pratau ba kamtam kumki samla hakaba ngilala ban penlong ia akan ka Football League jong kasnong iborok way kum shibata jong kajing kendu lang jong ki samla shendrak hapo kani ka madan ka bagi lasdang ya kani ka league hakin gibnai ki baladem tehoy ki borok ni sopho kinomlong tang ki jing penben jong ni dari ki jing penyat ki jong pada jong lo punjo subha ya pi baro ki Prashnong Pratau ki ba pilayawan pilayapoi hakani ka Madan Jirakai, hangli po kamau paru, football ground, po kasnong mamru kajungi, hakaba ii kajing kersan kajukui nadu kubasdang, jong kane kali, bat hadu kane kasi gomentaru, ilapoi sikabukut, hakaba ilayu kini tim kiba, lasaki ka Jirakai kajukui nadu kubasdang, bat kumba nyutli kini tim kiba ngila nakaliang juga sports committee juga seng samla. Kila penbet lagi la penyaj ya kenika league di Brokaway hadu kenika kelimat ke pemerintah ke bangi ya kini tim bro atli ki bala pois ya kenika bentar ke hadu ke bangi yo ban khet lani berpri ya kasap jok kenam jong ke jingjok ke jingjok so beri sibun agak ke pol mentan na tempat beri sketli jong ke slong baba nam kupan lindo Nalu bosdang jong mereka ling ngamju kampep ban wantai kai ngalong beriau ba justru nak bahala kalau kita ngelak kai ke bakumdo kumdo ngai nambar bang ngalong beriau ba iya yang kita ngelak kai football ngajak smart banontai kai bangayu i sisa ya kajing long smart ke jong player akibat iwan banyak kai kemudian dan kalian jong aku busada jong setengah tentu akan paham nambar kata jadi kun samlah Jokas nong hamtam kini gibandan yang kesap dan nyelekai yang kejelekai football. In long berubor lagi tiba smart ban practice lagi tiba smart ban penlong yelde tiba sumbenta hakidogi jelekai naga benta batin abatin tiu yelde baru ya kaskan samlahi baru kawai. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you go get up, oh, if you won't get up, hey, time and love me, not time, gotta get up, 'cause this is Africa, time and love, hey. It's time for Africa.
yang chief guest, yang special advisee, Sardar, yang secretary Dr. Shnong, Presiden Dr. Seri Samla, Rengkat Ikmati Por, Bati Presiden Dr. Secretary, Tan Katu Gadingut Indonesia support ban ai ku boleh jadi player Joshua bagi Islam ni kami kejumi lekai kejumi. Kenang banyakin tiu syuk ya kisah mela kesenang momnu ha kenyila kai football bat bandan ru kata ke mesim ya ia teli ba ya te song kawai kumta kasang samla momnu ha kenyilam usamla walamla kharwalang kum presiden bat usamla ai banting shan raji kum general secretary rengkat sport secretary kasang usamla seneng lang wan khar rengkat ka sport committee ha kenyi telang bat kitkot isi sang samla momnu kelala bat pelong ya ka momnu football league Raja Afsan ha ka khalai tarik unai lur Raja Afsan ha ka ba kiladon nyutli ki team ling ba ki player na kasang samla momnu kelayo ban mi badan bat ban sei ya kasap ilakai ki jongki bat ya kani ka league la penkut no ha ka Afsan tarik urisa Raja Afsan ha kejinya kendu final hapdeng Gaspar Persia ya kakse FT bat iba ailat kentai la longkum kongsan ha kani kasni rengkat ha kejinya sunalang iba iban mak basiomoy presiden ka Sora Sport Association rengkat Sardar ki laka momlu ba penskam karwalang kitkot isi jong kasnong bat kumjuru kinoyalam sengkentai momlu ki pai ba rui football kasnong kilawan kenang ban sakhi ha kani kasngi La penpu penping syuk ya kani ke final football dah ke jingsyat ba itnat naki kun samla ke senong momlu. Bat ha kani ke sengi ke jingila kai ke long ka ba itnat. Ha ka kelas step ke spark la yo ban penki ya ke jar arkul lanut Persia ya ke kse. Bat ha ka bakut ke jingila kai ke spark la yo ban tap sankul lanut bat ka ba pelak sendon ya ke spark ban yo ra ya ke nam la du ha kani ke lig. Kaseng samla momlu kelayo ban ai ya ki kusnam ki bakerpang syaki players ki belai kai bah nadu basdang galik bat layo ban sam ya ki kusnam nongjob dau kongsan sembut kongsan na userdar ke ilaka momlu matibor jong kasnong sekretari snong bat kumjuru ki khot isi jong kasnong bat katukat ni ki bela chakhat sobha syakani ka final football.
Mambo. Chopper. Doggy style. No te canses. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking can king can. Mambo. Chopper. Doggy style. No te canses. Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busquen mal por la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can king can. Mambo. Chopper. Doggy style. No te canses. Mira tú, ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez, que tú eres la dura, la perra, la montra, tú eres una movie de TNT. Y el loco happy, pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en taqui, al final te volviste nothing. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking can king can. Mambo. Chopper. Doggy style. No te canses. Bus, tete, coco, onda. Bus, tete, coco, onda. Bus, tete, coco, onda. Bagi manager bagi joki, bagi itu apa yang lain opno hamni Ahmad. Allah berpeluangnya ketika dan lig berjok dengan keremen bah kisamla jongi nang ni dapat mamlu sila pada shen mentah haka soras production league dapat salong shen hi dengan guys kam nak ada jong biru waduh kotak ke basu leka akan ketika lig dapat mamlu atau kita baca seleng ru ini praktis bah Nakalain juga akan tersebut kempian nomor bagi pos kami sasu yang asyik kupai kepangnya baru kau pergi padba kemudian tak hilang hangnya senang bah ketika jilakan juga berjat kupai sibol. Nah, kepat ye ba ailat kenta ibe ding chief guest dengan ni ka jilakan football final. Baina ke jingran nagaliang jongi. Ai kupai ya kaseng sama mamlu kepala kot kubai badan dalang akan kesini menjadi dalang akan kesini final tapi ke mamlu football league ngadadan ni keren ring sebuah pun bentai lihat di kalau ini day ke jonga ke mamlu lalu dikun sama mamlu dan dikor di bangidang hana kaba ngaspor pun tapi kalau ba lada kesnong cuma lisnong kam dam sim bentah kan kita tournament Ndray ngajulang player uba jeli akan nak mamlu hagitan di pasti sarum kumsitan ako terna like and so sela like terna te bakumju saneng siditan mau pulang mau kudok ting bangisik kabang sini mat de lada kasnong dengan kamdan hakat tournament kabang sini de nak baka mamlu bat kadi kalau begini penyajan jonga bat ka mamlu bat kasakawi kalau ba hadirin mengalah pau hari ini lekai jonga hadirin ngelawan lah ya kawi ke jingi lekai subha ni kena bentar kawi ke skul dalam bakala ketika rabon skul kabang ngelawan lagi player I League ISL atau kapur but
Dahil na kadaw makalang maging snow dyan, magiging snow it, cuma bagi para member jompi sen sama momlo, bakal pelong ikat ke tournament ba kalong kabajok. Kapag ngajing snow cuma meneng kalau ngajing teman, coba kali tournament kambut tanah ni, Ndrei kadang dan sekawai ke tournament kompai presiden jom kasang sama momlo ila pencahayaan ni, bahkan dan sekawai open to all tournament. Kata kalau ke kaba setelah kamu komunion poka pareng contribution kamu kanun dan sakut himkot tangah sinong Ndrei pio apa tadi saya lah kajong kasap kapong jong di ha kalempung ka bakham he menta pilai yok tu menta hakani kalempung ibarit Ndrei menta pio ni ka kalempung ka bahe ba kabang kumbai presiden jong ka soras ko sen ilaong ba hari ini kita kena kawan kasoran ni dengan saya hari ini benda kami kan nyarap kita lihat kan yang kasnong jompi kan nyarap kumno nak pergi lah kajong kasar kapong jompi buat nyelek kai mah teng aku tenar baik kan ika teng samla monglu nomor buat question kia ada berata nak bentar kena but away di tempat sungai kan keseng samla kolong ba top bahe pilak kat ni pilak penyelek kai Ndrei to perkhat no sana ka banta jong ki grassroots di khna ki barang re kumno mangin kan piu ye di khna re jongi kamar kalawi kadai hi kasyok hagi di khna re nilayo ban sakilang baru di gini ting nong song sinong habang nilayo i ka dikapot ka mamro football league ka ba job ini so ban ai kublai ru ya baru ki nong song thau ka ni ka sinong ka jongi ki ba Kibelaya dorong tak nadu pas dang jong ka football tak haju kali kasi jong benta ka jingdon ka jong pi ka lalong ka jingsian ka jingai musim la ka benta ka sen samlang ka bakalay yo ban piala yo ban ya sakilang la ka benta ka ni ka final football ka ni kasi ka benta